ngikhuluma nabani? Siphilile, ukhuluma naZweli Dlamini la kaSwaziland News. Oh yebo mnandi. Ngithola indzaba lapha kulabanye abantu abenkosi lapha emphakathini wasembekelweni. Yebo baba. Kuthi kunebantu nesive lesitokhala induna yaseLuthithini ibaleke nesitembu induna Themba Gininza. Sebathi kangithinze wena. Ngathi ungilomunye lokhalako lapha. Manje ufuna kungibophisa. Cha ngibophise ukuthi nje vele bacele ukuthi ngiku-interviewe ngoba ngathi kunenkinga lapha emphakathini. Noma-ke kungeke ngisho ukuthi ngive ngabani kodwa njena ngiyithole kulabadzadlana. Mina bengifuna sitembu sababi. Babe ushone babi. Manje isitembu sikumzukuzuku lesitholakala. Phela into isitembu namna yethu into yasemangweni yabo. Nawuhluphe usheshe usitakale yabona awusethi itembu leti wena mphathi wami kunala kungene khona special nawu le tembu nabe siyakala. Manje nawufika lapha ngiyathemba ngithi chazile ukuthi vele ngikushayelela ukuthi uStar lendzaba iyesiveni. Ngicela nje ukukhulume konke lokho ukuthi ngoba awusiwedwa lokukhala ngalendzaba. Nalabanye siyabathile ukhulume nje ukuthi kulokunyama asitholakali lapho induna abathi ihamba nazo ikhalayo engwadini. Manje-ke istakhamiti naloku ukuthi hawu kanti isitembu asiso ngisala imbhekelweni. Yebo baba yiloko nje isikhalo sethu. Lo ngibona lapha nje sekukhona abanye bebahleli phansi esihlahla. Benibangengana inani yofuna noma unokufikele wedwa kodwa lo bakhanzile. Ngifikele ngedwa baba. Ngiyele ngedwa ngihlupheka bengifike abantu abadala basekhaya ngihlusheke ushone bani. Manje njengoba-ke ungasitholi lesitembu ningumndeni nishonelwe kunilimate kuphi nakuphi lokuthi sibe sekuba lukhuni ukuthi sitholakale. Angasho ukuthi ngikuthi bengakayigazi. Sengiyasho nje ngoba nayo induna itawulalela la ukuthi ucela sitembu ngoba kude lokuyimfihlo. Ucela sitembu nangabe siphutha lesitembu ulimala kuphi nakuphi into sheshisha kutela isimix lapha emphakathini. Sengafihlelana. Ulimala ukuthi asengibekeze nje nalethu nangabe ngihluphekile. Ayisithole sitembu. Shothi kuyema phela konke nangabe nje ngifihla umuntu awumfihli mina kude lesitembu. Uyabona bengingathi mina but ngibone kube ngishonelwe ngibaba enyala. Bengingathi ukuthi lesitembu kanti sibambezele impilo yakho uphila lamanga. Yebo baba. Siyabonga kakhulu keja angikakubuthi igama lakho ngaloko ukuthi bengifuna nje bengifuna lenkulumo nangabe uyafisa kulisho kukahle kodwa ke nawe ungafisi akudingi inkinga lakho. Kwenzeke isilungiseleni sicela ukuthi isilungisele lesitembu sitholakale noma lapha emphakathini ngoba ikhona inkosikazi. Sibe lapha kuma-ke lapho kuma-ke inkosikazi umfado nibane ngosifundikazi. Ukhona lokho lapha emphakathini. Ukhona kunenkosikazi. No, siyabonga kakhulu.